North East Window TV bu thawai yaw ni yang biri ba khwai puna mapu an ba makta da Kaisham Yaiphaba na ikok no na khoirom jari Manipuri da hojik tholari ba irang thani pan phajala ba bakda thoning da ba thodok taning da ba thodok sing ta ba leptari loina na thani pan phajala ba matam asida Manipur da leiri ba mioi khuding mak kangluk khuding mak ki mioi khuding mak santi pa me haibaje mayam loina khangnare mioi khalak khakta natna masigi maramda Manipur University atop institute sing seminar mayam da discussion tawraga matau karamna Manipur asida tangdu leitaba oirakani haibi maramda khana nainaba mafam mayam pangthokare pangthoba matungda khana nainaba matungda akhoi studio da ju hariba hiramsing matangda khanai khanaraba matungda Manipur da tangdu leitaba se wari sanaraga tangdu leitaba lakani haiba se mipum khuding mangna khangnare academic sinaju loimak hairaba neba Toigum sung ngarang makta Christmas numit haiba sidin nungai Yaiphaba numit amani hariba numit asimakta da aikhoigi chingdagi haitare yangak pokpi ki jaga thamna pokpi khuno hariba area kharada chingdagi cookie miscreant singna nongmai kapsalakpagi thodok asi yamna nungai taba akhoi Manipur da leiriba mioi khakta natana aina khanbada Malemda leiriba mioi khudimangna nungai roi Christmas ki adungumba nungai ba numit amada nongmai kapsalaga Santi gi lambi kholau lawgadabada aki boina pibaje masi yamna nuaite masigi matang da khoi khana nei nambagi damakta khoi ngasi gi notice dialogue ta khoi ngasi topic asi cry for peace and reply with gunshot haibani khoi santi gi kholau lawri ekhoina adubu response tadi nongmai noina response tawre haibani haiba hiram masigi matang da khana nei nambagi damakta khoi gi studio da lengsim biduna leire ha makta da Naharolgi Thoudanggi editor Tamo Khoirom Loyalakpa Tamobu Hanna na Thagaru Phongtok Chari akhoi studio lakpi bigde makta and also joining us tonight a special guest from London Dr. Biswajeet Elangbam Manipuri Diaspora in London and also he is also one of the very important person of the European Manipuri Association gi maruiba miyoi ama oibada natana visiting professor oiriba Austin University gi UK da leiba singi oiriba tamobu jo khoi studio lapki tamda hanna na thak phondok sari ai ha bagi question je tamo loya dang jarage tamo in hoji khoi ne haije gi do khoi
लेरिबा खै पुमबजे शांति पामे मणिपुर लेरिबा खुदिमक्से इवन कुकी की फुरुप अयामबजो खै शांति पामे हाइबजे खंगे ताबा यावरे तइगुमजु मियोय खरना हुजिकसे शांति पामदबगी मोंगदा नोंमै ngana मक्तसु नोंमै कापसलै अदुम तक 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 येंबदा याम नोंगाइतबा वीडियो फुटेज कदु उरुरगा को स्वागी मतंगसिदा तामोगी ओइबा मोचे हाइपेट हाइबिन मन खिंजरे मालम सिदा लेरिबा मिपुं खुदिमंगना शांति पामे शांति थुगाइबा पामबा मसागी बेनिफिट खरे येंगा थबक तव पामबा कांबुस लेइतबदि नते अदा होजि मणिपुर द शांति हंजिलक्ट्री सी मरम करिगिनो शांति लांगनब लाउरिबा म्यूजिक कनानो हाइबसी फजना खंगदोकपमति मथौ तारे मरमदि अखोई हौकिबा मे अहुमदगी हौना कुकी मिलिटेंट सिंह हाइ तारे चिन कुकी नार्को टेररिस्ट सिंह अदुगा अखोगी इलीगल इमिग्रेंट्स संगसल अकांदा मितेगी खुल सिंह अटैक तो होरक्तना युम मै थारना युम थुगाइना नुपी अंगा हातना मियोय क्या म हातपा इवन से नुपी फाव सराक तंबीदना इज्जत मांगन तोबुई वाफम मयाम लेरे उदुमसी शांति से हलजलकना नबगेदमक्ता सेंट्रल गवर्नमेंट शांति की वाफम सी फोंदोई से होम मिनिस्टर अमित शाह वो मणिपुर लामदना शांति लाखनबी वाफम से फोंदोई अमोहन मणिपुर लागा शांति हंजन हंगनी हायरमगसु लाखिद्रे ngasi फाव लाखिद्रे मरकसिदा मणिपुर की मियामना शांति पामजबा मियामना शांति हंजलंगनबा अकन मोंगदा खुलाव लवे अदुगा लैरिबा स्टेट गवर्नमेंट असु शांति हंजलंगनबा होनेदबा नति याम कन होने अदुबु शांति पामदबा कांबु खरना शांति से थुगाइनबा होने कुकी की स्टूडेंट बॉडी सिंह कुकी की सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन खरसु शांति हंजलकपा पामबा मितै सिंह हालतेन पाव फौरकांदा कमाई तोंग शांति हंजलकदगे हाइदना ngang wafum mayam sulai hajariba adibu sin kuki narco terrorism terrorist ki wakan leiba kambu singuna di santi ji hanjelak papam demram di moina manipur ki tongan ba separate administration natraga akogi greater mizoram gumba tanbi wafum si mamang la yaure sigi akogi separate administration ki demand to matam sida MLA minister sing tara yora ban kuki sing adigi mathakta hek makhogi bureaucrat officer sing yor government gi employee khudi mo yoksila kanda before May 3 mamang the government service story ba mayam se loina suti lo thoga chatkharbani maram de moi pre plan ma yamna mangjong no na tawri haibudu ne bo laibus ado hoye shanti langna na bo honare Christian lining chatpasing gi demakta di 25 December haibisi aduki matik maru oiba yamna harau nungai na leine na ba shanti leine na ba asumba thabak tawna na gi demakta asumba gi wapau sadiba prabhu Yishu gi magi adugumba aset pa thajaba du gi marum du da Christian lining chatpasing na asagi shanti hanjelaknaba nungai yaifanaba apobo wafo magi matung ne sandokadaba nimisida bawda kukilal hobusingna hoyi mamang da tambikiba yangan pufi side thamna pufi side asomdagi ngarang siba aroi bi thakda nomai kapsel ibne aduda nate mamang da akogi tera khongsang bi side asom naran senagi side asom fuwala gi side asom Churachandpur district of the Bishnupur district ani gi lona bedaisu moi adum no moi kapsel ine khwaidigi laibu fabade adugumba kuki militant sing no moi kapsel agasu mitei sida crystal lining chetpa mi musing adu yam lei hajariba aduna makhoina ase crystal lining chetpa sing dugi ngasagi interest da khudhande central force of the state force na phaw khudhande adubu ngasi ngarang nomai kapsel leiba thamna pufi yangang pufi adu operation tawe kuki singna bunker sarga leremi mafam du da changselaga operation tawe hajariba adu ngarang nomai kapna ringai manung du da regiment leiriba bsf leiriba cfp leiriba
central forces mayam du asagi state sigi impal district ki additional is pin lead tor kada mafam du sangjen na bu khona bu sangjen di asagi nongmai kapi mayam du khanan bu khona di haje bu wani da nongmai kapa me nongmai kapa mi mayam da loi chakra matung da ngasi operation tawe karim thengna dre ado moina bunker sarga le riba mafam du bawda kuki militant sing na masana khang tugara mi ai tare aduna sigumba government ki su policy da kitang asoiba leiba haiba tare lam hen ba mi sidi lam helidu warang na bui policy ma bathau ta hejriba aduna se sigumba mayam sida hoji kari darka lai ye hai kada unified command ki chairman se kidong lege manipur da unified command gi chairman oine na bu kitam tongan ba security advisor thar ibne security advisor masadu maktada unified command ki chairman che piri ne the state sida central force kyano deploy toreba after May 3 gi matung da state sida deploy toreba central forces si walak abab yorobne ba walak abab ta le ba kambu sina irang thui ba mafam sing sang operation to gi muhutta sing de no mai kapsale travel sing na ngache cookie la lobu sine no mai kapsale gana tampak to operation to bo singi no mai kapsale mafam de sang operation to rokanda asagi crime committee ba kambu la lobu bu hairo terrorist bu hairo hari ba kambu control to no bu hona de ba hoji su singi periphery area sida manipur ki tampak lam je hoji si cookie sing loi question le kram cookie kul sing na question le le ri ba mafam da cookie la lobu sing je loi ne le de hajari ba sophisticated weapons mayam pai man akogi maliam sida kwai lagi sakti le bak sing na pai ne ri ba nongmai sing je cookie la lobu sing de pai ri bne ba adugum mafam sing da mitei khul sing do ngak na nab gi makta mitei khul sing do kan na nab gi makta adugum sing mafam da bunker sara le ba sing thak le ba mayam do central force sing changjelaga state force sing na combine team mo na changjelaga tak thok ki matam da lando dum lo jere dong ne ba adu ore di hoji pom tak thok tra di manung da game plan kari le ge bi question na bala e adu manipur shanti puslang na ba hona ri porang na ba hona ri public ne purok kada bra government ne purok kada bra government ne shanti hanjilang na kari policy tawre state government hai central government ta da wimram kai gino state government gi any keno ma policy to mutam da se even assam rifles ne support to de assam rifles ne support to de wimram kai gino unified command gi chairman duna assam rifles ki IG da kari da state government ne local policy amada kari gi dam da noi central force na cooperation fee da bano support to de bano hangbi na ngarang na amag akoi sorry Chata Puramadi Kampu Fido Manipur State ki MST Tabamatam da Santi Hanjalang Naba community amaga Sangsong Yarana kan ceiling emertu da Asare person barricade Mayamu Kajilakanda Laibis Central Force State Force Yorka bus Laidu barricade Kajal Sangbia waiting him. Adi what behind the screen Asare Felski Arun agenda Kari Legacy hang ebo hang da biar te ba aduna asagi kangpu kanu ju kalatung bi de chu samane ba hoji akoi mitei sing bu yel hu mi ne le ba mitei sing lem che kadai dam makharum da awangum da kalatung bi loire makharum da torbung bagla loire mamangum da se kanu da pale lere som ukhul lere so maningum da kangsub lere sidigi ne se phamni tre hejari ba aduna sigumba mayam si state government sina urakanda paikhalak pa thabang mayam ama central government na cooperation pidaba central force na cooperation pidaba mong lagadi manipur shanti hanjal oi hariba shanti hanjal agadi state government na tawriba policy yalai bi initiative birakanda mating pang birakanda shanti hanjal kadabni hoji manipur miyam na khangi state government na shanti hanjal na bi mukta aduki mati ko ne manipur crime committee riba mayam si ngak thong na namgi mukta state government na local pam thok thaba adum local hariba ke poppy plantation to boda state government mayam do takthong na bo honai yakthap na bo honai
number 4 karbar torba drug karbar torba mayam phanan bu hone reserve forest area forest protected area da uwa mayam am kokfo kanda illegal immigrants mayam no leksaliba adigi poppy plantation mayam thaglaiba ani suba golden triangle ma siem na bu hone rak pose state government ubudagi masi yaro ne local khongthang sida cookie lalhubasing tin cookie narco terrorists aduga ngasadi illegal immigrants mayam sina punthal lakanda separate administration demand to the cookie MLA minister sing barricade officer sing mogi police officer sing loina yoksilak pugi phibam ma leibese kamai to na control to gudagi kamai to na shanti hanjalangna bamadu to gudagi harigadi state government peace ki demte local khongthang sida central government support of from to ena ai aham bagi rong ji sumai thamjage tamo na habi matung ina khoi gi manipur gi state government na lokhalakpa Thoudang sing da khoi gi central government na manipur bu full support mateng pangbiragadi manipur hari ba state project tangdu laita na leiri baje soidana tangdu laita gani haibani loina ngarang chief minister zum hamangna hai ki balai rabani khoi gi dialogue kaktana khoi gi shanti porakani aduna mari leina ba khoi masida yauri myoi singna lakpiraga khana nei na baje yaubi yu haibuju ngang lokhoki ba lere tamo aro makha tarakpada khoi gi tamo biswajeet laksage tamo isamaksu doctor ni khoi gi ngarang ju nongmai kapsal christmas numita adugi mangoi na adugi mamang da ju khoi kampok pirom da medical gi eba supply sing equipment yauba lupa lak ni phumanga ro mogi polam sing mai thadokhiba yamna nongai tabako adusu yam nongai ese doctor mo na yam nongai mo khoi misam mo na ju yam nongai te adu potuna laeng doi se khoi mitai khatana teba leiriba manipur da leiriba kam kudi makse sinagdaba equipment ne bako hojiki aina tamo loya da hangiba same question to ne tamo gi oiba mota hojik leiriba khoi gi situation si da manipur da leiba situation si da peacefully resolve se kamai tawgdagi haiba tamo gi mo roina phungdopiro yan hamada asi khoi gi discussion is the Yawina Bagi, Matanjam Pizza, Sigam, Takasari, Manipur, the Smina Tolaga, Smina Yawas, Yan, but was a hide can say. Aduga Isagi comment, Kara, opinion, Kazi people, Tanza Pungzabasi, I'm a live public can say. Sing Hirabada, quite Hatter Nipan Puzzle Avenue, Masi Kalubada, Kanatan Kalun, Megitang, Anida, a quiz minor, the Unizi Kalam Ponte. Yam tin unpredictable oibase adubu hojikti reality si kamba reality no habakanda ya mayam masire like the mayam yaure mayam displacement tawre ko loina makni haje manipur gi civilian mayam ma da manipur ina ko gi civilian oy citizen oibra oidebra di khangdaba ko gi ayam ko gi innocent people mayam effect tawra baneba aduga ngasai kamaina khoi ji kari solution lakani haiba kanada agi wakhandadi hoi miyamna de khari ka matang sabra sadabra di am khanabadi ai ko akhogi peace sa peace natna akhogi di upationality masi manipuri wadana te akhoina sahi lising mari manga yeng pakanda su akhogi than thokiba akhogi war battle lagi lungai ni mayam se loina peace da loina laktune karigino habada 21st century the democratic kind of society amada lakpanga mi se peace tane peace yaudna khoi chakopa sung ngamoi hoji mayam loina haina rabani khoi gi manipur si yam kanna yamna cosmopolitan oba especially in Impal di yamna phajana chakotla leramabani adubu hauji ti sei kun kuntra handagren khanjarabane ai isagi ma haijage khoi gi kono si yum thorba khudingi mayam ji unadana khona nungai dani ko akhoi na luna tinajaba imana mayam unab phangdrabane masije akhoi da mari kana banate personal relationship kana ba kemda laina banate adubu lairiba keno sina political society political issues na akhoi gi imana masen akhoi gi best friends mayam akhoi lapthok na grabane adu masi punjila ke haragadi peace na tinu palaitie laibak thibadi akhoi gi nahan supreme court na habiba akhoi gi moina statement to keep the pot boiling habito masai gi sapu je dum mai tha thambase masigi politics tawrano na hairabane supreme court na hairabni supreme court na hairak pasi akhoi masigi si achumbane habase acknowledge tawraga kai tawjiki han khanabam change ai ujabadadi hawjiki zaisda
peace haibasi ai loina haibrang khali especially civilians marakta diko aduga peace haidaba peace hayu yadaba peace haining daba aduga peace se sungai haidabida haidringai solution phangadabagi group amasu leiba male leisu leiri ko aduna masi aniki conflicts desida aidi masi gi se ethnic community anigi andra ahum marakta conflict leibani uzade aidi masi gi si democratic principles that peaceful society ama pamba maga aduga peaceful peace palm the kana mi khara ko small khara yamna powerful ba khara ga ki conflict ne thamjay aduna hujikti akhoi gi mayamna kana to wiraga both all across the society ko maitei bu oigera kuki bu oigera baite bu oigera baifai bu oigera mayam si akhoi gi loin responsibility leibrang khanjali manipur kan bagi wanate India kan be wanati akhoi ne leiriba platform society se masi kan daba ya daba deba maming di manipur kaure imphal kaure bisnupur kaure chuchampur kaure maming dina amoneba aduba akhoi miyoiba amoine leiba kanda akhoi leminasi leminadaba ya daba ni leminasi habenati leminadaba ya drabani masi gi si akhoi mayam si loinamak akhoina ngahan aina haijaba ma leijai small acts of ordinary bravery haba ma akhoi hero gi wa kano bravery na tab akhoi gi small akhoi gi ngamjaba ko ordinary acts of bravery se masi ngamdaba yati masi ngamakanda akhoi gi peace se lakanin khale peace se lagadi ngasagi akhoina nungaitaba akhoi da waroriba akhoi gi masi mayam si hojiki leiriba democratic principles democratic institutions singna address tawraga kanana chumi kanana lali mayam du lakna rakanda peace lakani khanjay adubu ngasagi masigi laknabagi kenosa ichel jidaista thingnabagi damakta ngarang no makeup sala iko nahan ultrasound machine mai thari ko sida natna marak ma dum khoi nini humni khudingi act of violence tawri masigi si tawri sidaista akhoina reaction tawragadi we are caught in the crossfire ko ke haitare lang da tha ta du ne adubu masigi si gi oi mina no mai kupang tharaga akhoi khalloi je habdu nate adubu ngasai gi kamaina yamna reactive oidabida responsible oina democratic principles da miyoiba mama oina akhoi gi yam chakhotpai mong oina ko akhoi ne respond tawraga di akhoi gi jiki peaceful measure mayam si la aga peace la kani nai thamjaki yam no hajde tam Biswajeet khoi lei base responsible fazana matik chana loba ma mathau tai hebi bani makha tarakpada tamo loya dala se tamo khoi se khoi gi maitai community ga kuki community ga maru ina item ani je kitang kanyo lei bani na ani ji marak sida trust deficit kum khara thajana tabako khoi na je ngarang na handagi je khoi bus thaba hore MST service thaba hore aduda aduju dum hojik mai paktri hai batare ko haidi plus deficit khara judum leiri haidi moina lahaning daba khoina chaning aju chatpa ki ba sigumba fearful amasu leiri ba khoi belly da leiri ba mei sing da ju same case simaina dum ching da leiri ba maru ina cookie sing ju leiram gani haina ai khanjai ko swagi matang je trust deficit leibeng si matang si da matau karamna si khenab leiri ba si tamogi be motta habi trust deficit is de yam song no leire hai je batare mitei mili cookie ani jing brakta trust deficit leire trust deficit leire bise kamai tong na kohon ge degi hole bada mitei gi tongan be civil society organization imam mera five sing club organization sing student body sing na yarga di trust body deficit se manghan ne na bugi demukta honor galai che for example ngasi mag hai batare ne set sida cookie ni mitei ni markta lan thu hara ka su akoi sing man da le cookie sing su aduki mati ko se ware je kang wabdu na maramur kanda kam mai tong hingedagi honab da ngasi je cookie nupi ama lema khungum dagi tangkhul gi phijon selaga naga sarkan imphal da lai imphal da lakpadu madu thengnare tangkhul ne te cookie ni kana gumba phataba mi sing na thengnar kan afa pun togodra happy to be togodra phataba thok thon gedra thokadra haibagi mi pai badagi group ama se arambai tengon li te harasi arambai tengon ni kambuna moisi
फजना शेप तौरकांदा पुलिस सिनरीब मसी शांति लांगने नब अमना अमबु थाजे डबल लेडी थाजना डबल लेडी बदो कोहन नबगे दमकता मदु हारिब नुपीदु फजना शेप तौरका पुलिस सिनरीब नि हाजरीबा अदु शांति लांगने होनरी सिदा मसी कई तौगदगे न खंगद्रे हंजन हंजन नोंमई अदुम काप्सल लेरगदी कैदोगदिनो नोंमई से काप्सल अगदी नोंमई दुबु थेंगनेना पु होनबदा स्टेट गवर्नमेंट की अदुगे सेंट्रल फोर्स की अदु यम मथौ तारे हाजबनीदा म शांति थुगाने बु होनरिब कांबुदु मणिपुर की चीफ मिनिस्टर ना स्टेट गवर्नमेंट वारेब लोरो कानो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन ने ममांग लोक थोख्रबन सस्पेंशन ऑफ ऑपरेशन सेंट्रल गवर्नमेंट के तौनारे स्टेट गवर्नमेंट सु यावरे ट्राइफर टोक तौरे बट कुकी लालबु सिंगी टेररिस्ट सिंगी ना तौरिब मयाम दुदी यारक्तबनीना असिदी टेररिस्ट कांबु सिंगा खोगा पुलक वारी साबयारोय मोइदी टेररिस्ट ने टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन ने कुकी लालबु ग्रुप खरा दुम लॉक थोख्रबनी हाइजरिबो अदुना सि मरक्सिदा कुकी सिंगना ख्वाइदै सावरिसि स्टेट गवर्नमेंट मोदी नंबर 4 कारबार से बिजनेस से फजन तवे स्मगलर फजन तवे पॉपी प्लांटेशन तवे म्यांमार रोम दगी पुसलक नंबर 4 मयाम से इंडिया की फार्ट सिंग दगी होनबो होने ngasimak kasar district asan gi kasar district lupa crore tara henbagi number 4 kasar police na 5 madu kadai di ore mi churachan pudagi cooking ngak to ore mi hajariba aduna si imphal manung da national highway 237 si mogi number 4 puthopujin tobagi karbar mafam oile me ado hojiki leiri irang sina maram orkanda lambi sing si chathok chasin yadre chathok chasin yadramina surachar purom dagi mejoram de freely number 4 ri pura chale ba drug mayam se pura chale ba mizoram yorom matung da assam yorok podedi assam police na phare kasar police na phai masigi mamang de sum mayam pai adu batar gade कुकी कम्युनिटी दे लेरिबा मियोई खरना पोफी प्लांटेशन तोगे यादबगी नंबर 4 करबा तोगे यादबगी अदुगी दमुत मणिपुर की मियाम की मथक लान होरक प्रसिनी दो स्टेट गवर्नमेंट ने लोग पॉलिसी दो स्टेट गवर्नमेंट की अगेंस्ट मोइना स्टेट गवर्नमेंट मोइना तोगदब डिमांड दो करिगी दमुत मिते ओझेलगा मे थार्ड नोंमई पारग रेले चलगा तोरबुंग बंगला योरकान मितेगी युम मयाम त करिगी दमुत मई थाबो होरकपुनु मसी कुकी कम्युनिटी दे लेरिबा कांबुसना अखोगी इंटरनेशनल मीडिया सिंग द मितेगी सिंगना हाना होरकपुनी हाइबगी प्रोपेगेंडा म सदे नेशनल मीडिया दे सुने नेशनल मीडिया अदु इंटरनेशनल मीडिया दा संदोकप लाना संदोकपदु आरपीआई अठवालेगी नेशनल जनरल सेक्रेटरी मैसूर थनोगजम अमदि रोहन फिल्म ने सिंग मयामना इंटरनेशनल मीडिया सिंग द अदुगा नेशनल मीडिया सिंग द सब सब रियल पिक्चर सिंग दु थंबदगी होजिति खरबु फरे हाइजे बतारे अदुना कुकी कांबुसी मखोई मरकत फत्तब मयाम अमा यावरे फत्तब मयाम दुना सिंग ड्रग स्मगलर पॉफी प्लांटेशन तौबगी पैसा मयाम दु खोमदल मतुंग खुलाई मयाम अमा लेरकांदा मणिपुर स्टेट गवर्नमेंट की मतकता इंडिया गवर्नमेंट की मतकता मणिपुर मियाम की मतकता लान होरकांदा सेपरेट एडमिनिस्ट्रेशन की डिमांड तौरीने अदु रे ट्रस्ट डिफिसिट सी पाक फरकनी है थाजदी हजरीब फरोय हौजिक छोनरबे लान सी सेंट्रल गवर्नमेंट याम थुने इनिशिएट तौरकांदा मोइगा कुकीजिंग सेंट्रल गवर्नमेंट का तौनरबे सस्पेंशन ऑफ ऑपरेशन दो याम थुने विड्रॉ तौथोकांदा सस्पेंशन ऑफ ऑपरेशन दे यावरबे मागी ग्राउंड याना वारुल सिंगदो अदु भालेट तौरगा लाइब मयाम दो नोइने सिगुम मयाम जे भालेट तौरबनीना सस्पेंशन ऑफ ऑपरेशन से विड्रॉ तौरे नोइगे चन्ना रोय है मोइगी मतकदा याम थुने एक्शन लहुद बतारगदी चथरिब लानसिना मरमोद पुंगांग मांगनबगी फिम लाक्तोरिब हौजी मितै सिंग हाय सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन अदुगा इसिनाउ सिंग खुलंगाक पकांबु सिंग हाय अकोय मितै सिंग लान होद्री लान तौद्री अकोयने तौरिसिदी कुकी सिंग नोंमै कापलेब मितै खुन मांगहन ताहन के तौरिबदो अदु गाक थोकप खतने अकोयगी ऑफेंसिव यावद्री अकोय येंगल लेरी येलौंगेदी होंना नुक्सी चानन लेमिनरबा कुकी सिंगी मरकता अफब ग्रुप मयाम अमसी यावरी
ꯑꯗꯨꯒꯨꯝꯕ ꯌꯦꯜꯍꯧꯃꯤ ꯑꯁꯦꯡꯕ ꯀꯥꯡꯕꯨꯗꯨꯒꯤ ꯃꯤꯅꯨꯡꯁꯤꯗꯤ ꯌꯦꯡꯉꯀꯥꯟꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯑꯣꯐꯦꯟꯁꯤꯞ ꯇꯧꯗ꯭ꯔꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯗꯤꯐꯦꯟꯁ ꯇꯧꯕ ꯉꯥꯛꯇꯅꯦꯅ ꯈꯛꯇꯅꯦꯅ ꯍꯥꯏꯅꯔꯤꯕꯅꯦꯕ ꯍꯥꯏꯁꯨ ꯍꯥꯏꯔꯛꯏꯕꯅꯤ ꯑꯗꯨꯅ ꯇ꯭ꯔꯁ ꯗꯤꯐꯤꯁꯤꯠꯁꯦ ꯃꯥꯡꯍꯜꯂꯣꯏ ꯍꯥꯏꯕ ꯇꯥꯔꯒꯗꯤ ꯀꯨꯀꯤ ꯀꯝꯃꯨꯅꯤꯇꯤꯗ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯃꯈꯣꯏꯒꯤ ꯂꯤꯗꯔꯁꯤꯡ ITLF ꯀꯨꯝꯕ ꯀꯣꯇꯨꯒꯨꯝꯕ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯃꯣꯏꯒꯤ ꯑꯣꯔꯒꯅꯥꯏꯖꯦꯁꯟ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃ ꯂꯩꯔꯤ ꯃꯈꯣꯏꯒꯤ ꯋꯥꯈꯜꯂꯣꯟꯗꯨ ꯈꯔ ꯊꯩꯗꯣꯛꯄ ꯑꯃ ꯆꯪꯉꯦꯕ ꯁꯝꯅ ꯍꯥꯏꯔꯕꯗ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯁꯦ ꯀꯨꯀꯤ ꯁ꯭ꯇꯨꯗꯦꯟ ꯕꯣꯗꯤꯁꯤꯡꯗ ꯂꯩꯕ ꯁ꯭ꯇꯨꯗꯦꯟ ꯑꯣꯔꯒꯅꯥꯏꯖꯦꯁꯟꯁꯤꯡꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯁꯥꯟꯇꯤ ꯄꯥꯝꯃꯤ ꯋꯥꯔꯤ ꯁꯥꯟꯅꯕ ꯇꯧꯁꯦꯅ ꯍꯥꯏꯔꯛꯏꯁꯦ ꯁ꯭ꯇꯦꯠ ꯒꯣꯔꯃꯦꯟꯒꯤ ꯁꯥꯏꯠꯇꯒꯤ ꯆꯤꯐ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔ ꯑꯦꯟ ꯕꯤꯔꯦꯟꯅ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯑꯦꯅꯤ ꯂꯩꯕ ꯄ꯭ꯔꯣꯕ꯭ꯂꯦꯝ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃꯁꯦ ꯋꯥꯔꯣꯏꯁꯤꯟ ꯑꯃ ꯄꯨꯔꯛꯄ ꯇꯉꯥꯏ ꯐꯗꯦ ꯋꯥꯔꯣꯏꯁꯤꯟꯁꯦ ꯊ꯭ꯔꯨ ꯄꯣꯂꯤꯇꯤꯀꯦꯜ ꯗꯥꯏꯂꯣഗ് राजनीति थाकता टेबल फमीनर वारी साकदा लोसनगदबनी हारिबो वाफमसी हंजन हारकसु चीफ मिनिस्टर एन बिरेन बु कनागुंब खरना कुकी सिंगी मनुते करेम कथायना अकाम पेन गांग फतब मयाम तौना तौरी मयाम से सिगी कल्चर सिनदी शांति फ्रोप पाक यारो हेजरिबा अदना शांति हंजल हलके हारकदी कुकी कम्युनिटी दे लेबा बरेकट ऑफिसर्स अदो कुकी सिंगी मिहुर इन द थोलेबे एमएलए तारा including two minister ani do yongna magi parja singbu gyan tahanba bhap tahanba chimmeba akoina reserve forest area da koktho kan coffee plantation toriba manipur gi umangi ayam lo koktho ga coffee plantation torisi akoi lale akoi soire masima tuosi reserve forest कोथोगा कोई एनकोचर तोहिबा फॉरेस्ट प्रोटेक्टेड एरिया कोथोगा कोइना एनकोचर तोरबि मयाम से लोकथोक्सी स्टेट गवर्नमेंट की मखा द पाजना लेरकांद अखोई नुवाने लेसी मपादगी चंगजलेबा म्यांमार दगी बर्मा दगी अदुगा बांग्लादेश चंगजलेबा इमिग्रेंट सिंगसे इलीगल इमिग्रेंट सिंगसी मणिपुर दगी लेहनगुमसी मागी मफमद लेहनसी हाइना कुकी लीडर सिंगने तोरगदी मणिपुर दी शांति हंजलकनी लेनरिबा ट्रस्ट डिफिसिट अदुसु मांखरगा याम नुसीनाना मौजादगी नुसी चानाना लेमिनरिबा फिबुंदो हंजलकनी नत्रगदी लेरिबा ट्रस्ट डिफिसिट से मखा तार चतरगनी अमना मणिपुर दे लेरिबा असि अखोगी पुवारीदगी लेबा मितेसिंग मितेई हाइजब तारे मितेसिना मणिपुर से दुमुंगा लाय हौ अखोगी 1819 दगी होरगा अवालान दगी होरगा मामांगी पुवारी तंक मयामम दगी होरगा द मणिपुर काइबा मणिपुर थुगाइबा नत्रगा मणिपुर सी बचे मिनाई ओहिना थमदनु होनबदा चही तरेत खुंताक लानसीबदगी होरगा मितेई सिंगसिना अखोई आवाज की निथि तुरिन की वांगबदा तानथोरकांद महाराज गंभीर सिंह की थांगदु निथि तुरिन सामे हाइना बि वफम लेरी बने थमाइना मितेई सिंगना रोल से मथंग लोरकांद ब्रिटिश का मणिपुर का सोना की लान 1918 की अदुदसु अखोगी मितेइसिंगना माइथिगनी खंगने ब्रिटिश तो थेंगनरिबने मरमदि ममा लेबाक मणिपुरदु मनिंग मखा तंबा मिनाय ओइबा पामदबदगी माइथिगनी खंगना लान सोंनग्रिने हौजिकसु मणिपुर से कुकीसिंगना मखोइना लौसनबो होनरिबा सेपरेट एडमिनिस्ट्रेशन अमा तानब होनरिबा अदुगा अतोप कांगलु फुरुप क्याना मणिपुर थुगाइनबो होनरगजु मितेइसिंगना मदुगिदुक्ता लेपकंदा थेंगनानि हाइना लाउरिबा मतमसिदा करिगिदुक्ता मणिपुर थुगाइबगी वाफम से लागा मितेइसिंगना तुमिने लेदोरिनो मितेइना नेभर तुमिने लेरोय अदुना लेरिबा ट्रस्ट डिविजन से मांगनगे हाइबा तारगदि ट्रस्ट डिविजन से मांगनगे ता हाइबा तारगदि अखोई कुकीसिंगी लेरिबा अथॉरिटी मखोगी ब्रेकेट ऑफिसर सिंह पॉलिटिशियन सिंह ITLF नत्र कोतुदा लेरिबो लीडर मयाम सिंगुना कुकी प्रजा सिंह अदुगा कुकी लालहोब सिंह खुलाई पारिबो टेररिस्ट सिंह मखोई फजना ज्ञान ताहलकांद कन्विंस तोरकांद लेरिबो ट्रस्ट डिविजन से मसी मांग खरकांद थाइनगी नुसीदबगी मरीदो अदु हंजलकनेना इसुमाइना तमनी याम नंगाजर तामोना ट्रस्ट डिविजन की मतंगदा तामोगी एबा मोड फजना मरिक चुमना फोंदो पी हिदबगिदमक्ता तामो हंजन थागा फोंदोकचरी मखा ताकपदा तामो बिश्वजित हंजरके तामो अखोइगी एज ए कॉमन सिटीजन मोइना मदि मिचम अमोइना माक हाइदि मिचम जन लौगदब रोल जे होजिक लेरिबा करेंट सिचुएशन वोलेटाइल सिचुएशन जिंदा इरांग बुद्धि कितंग फरे अखोइ बेली एरिया जिददि सी कॉमन पीपल न लौगदब मागी रोल सिंग
swai matang da khra haibiro duga loina loina na tamana European Manipur Association na koi hek me ahum da irang tholok padagi ngasi phawda Manipur gi oeba association na European koi gi European association na Manipur gi damda kari kari tawkhre haibi matang ju haibira madaw thank you ai keno wari koi European Manipur Association gi oina mata hanu wali jerake akhoi gi tang ahum da irang thokposida akhoi ji mayam loina khangnari badne akhoi ji kada da ginu haiba mako akhoi gi mayam haina bada tummingai da purapu khalura kayduna khangal tabdo madda European Manipur Association na akhoi gi London gi High Commissioner da akhoi unaba chachai akhoi da pamisi process to follow tawba ngasai gi democratic process laibani na adu kamain tawjige haidana akhoi London akhoi gi High Commissioner unaba chacharui yanamba High Commissioner unaba chapa kansida isda akhoi ani chachabani akhoi aduga chapa kansida isda yanamba khalamisi akhoi ji maitaina lande aman lanbani habagi mong uramgadran khanjai adubu akhoi yanamba in haijabasi ngasi aina laibasi we're not here to compare sufferings. We're not here to tell who is right or who is wrong. Kanana chumi, kanana lali, kanana hena wari haina lakpa nate. We want peace na laksabanev. Karinga du matamda Manipur da mai cha ibanina hana mai du mai cha pudu mai cha handra matungda atai di kona khana bai aidina ko. Adamain tor laksabada makoina yamne appreciate obigi madugi matungda amuk akhoi North East community gi pulap oina akhoi India London gi High Commission na kawiri maduda akhoi mayam chacharui chacharaga akhoi dialogue ama tawnabaki hojiki akhoi tamon habiribudo dialogue ama tawraga engagement am laaga peace se kamain tawsike hana ama tawjabani maduda akhoi High Commissioner su yamne appreciate tawi makhoi phajana khangi akhoi United Kingdom da European Manipulation gi member mayam di we want akhoi especially maite gi side gi yamna peace se pame habasima kari da maduda gi dialogue laga ta yelo lakpane lakani ji khanjaba maduda natana akhoi United Nations to anirak chacharui sina kari gi no haba kanda information akhoi mayam si disinformation mayam laire na ko ngasai gi akhoi gi citizen amoina akhoi gi responsibility da akhoi khanjaram basi ngasai gi aran boddi chumthokpa changbran khanjaba aduna United Nations da ngasai gi aran information mayam si lakpran khanjai especially yengbiu ngasai gi UN gi report amada lakpa kanda masigi si Hindu versus Christian gi conflict ni haiba ma lakre madagi ngasai gi akhoi na yamna bias oba yamna akhoi gi unprofessional oi haijage UN gi report to madugi du akhoi yaningdabanina madugi da laiba mayam yaningdabanina madugi da mukta akhoi chacharui wari chajarui ai samu yaucha hautre ko da akhoi delegation to anirak chatki maduda natana akhoi na citizen am oina kai kai tawjige hai yengjab kanda lapna laibina kari tawduno habadi khangjadabina akhoi mayam tha dingi akhoi sen khainai senje khainaraga akhoi gi relief ki keno sinjida akhoi gi angamba mating pije akhoi gi mayam na kana honna biriba akhoi gi LPG gas ki pinariba adagi box ki pinariba adagi dress ki mayam pinabadu akhoi zum angamba mating adum tha khudingi akhoi paisa ga se khainaraga akhoi aduma tawje adu mendi akhoi na kana haijari basi yam kana haijari basi akhoi European Manipulation yam phajabana akhoi na smaina thang ahum mari manga taruk sida irang kana thoknaraga su European Manipulation da akhoi da yauriba maitai bu oiro nagabu oiro kuki bu oiro paite bu oiro mayam sigi platform sigi akhoi pulap leminai akhoi loina condemn tawminai akhoi loina ngasagi akhoi thawai mak yu mayam dugi du akhoi loina kano si condolence pinai laibak thibadi madugi du khoi tha ama makha matung dadi madugi platform dugi mayam se pun leiminabagi hotnabase kitang kar kairak pha di lehi ko aduba khoi yaringe khoi gi idea of Manipur se European Manipur Association se tanabase khoi kanna hona je kari dung asagi aigi da leiminari ba miduna khoi nu kapu banati politics ne effect to bone aduna akhoi masin onjana dana base khoi yam kanna hona je tawribadi som kanda leiriba ngasagi amona haibiriba issue mayam leirena ko issue si kada de hogdune bu khangdre se akhoi drug ki bu hairo adagi immigration gi bu hairo human trafficking bu hairo deforestation gi bu hairo
khulai paibagi small arm proliferation adagi madu madakta natana akhoina khangdaba politics mayam ama andrika khangaga su mamutana khangdaba politics mayam ama lei habasi mudi khangbanina madu mayam du nakana thanguraga akhoi citizen masendi akhoi yarangi akhoi platform amadu wari sananaba gi thamjanaba honajai haitare aduna madu gi European manipulation gi akhoi gi yama chawba kanomadi daita amadu lawjei nei thamjage ya akhoi idea manipur si akhoi yarangi kaidnaba ji honajai nei thamjage aduga masigi si masigi jimak akhoi na idea of manipur si akhoi manipur oibagi ngasage akhoi na haidani na ko tamon haibigre sahi tare kuntak bu oiro adum mangdabu oiro se akhoi gi juko valley da akhoi gi lam henjel ha kan akhoi chwai gi chelaga mu juko valley la nga uine more da akhoi gi border pillar da soinare ha akhoi mu cheluine ba maite gi sagi yamna chawu responsibility em lawurga lakpase masigi spirit masigi ethos masigi ideology se masi European manipulation na appreciate tawda natana masi mak kannaba honanaba thamjai nei thamjage ꯑꯗꯨꯒ ꯇꯥꯃꯣ ꯍꯧꯖꯤꯛꯀꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯃꯟ ꯁꯤꯇꯤꯖꯟ ꯑꯃ ꯑꯣꯏꯅ ꯑꯩꯅ ꯑꯍꯥꯟꯕꯗ ꯍꯪꯖꯈꯤꯕꯗꯣ ꯃꯥꯒꯤ ꯔꯣꯜ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯤꯆꯝ ꯄ꯭ꯔꯖꯥꯒꯤ ꯑꯣꯏꯕ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯁꯤꯆꯨꯋꯦꯁꯟꯁꯤꯗ ꯂꯧꯍꯟꯅꯤꯡꯕ ꯔꯣꯜ ꯏꯍꯥꯟꯕꯗ ꯑꯩ ꯃꯁꯤ ꯐꯖꯅ ꯊꯝꯖꯒꯦꯀꯣ ꯑꯩ ꯍꯥꯏꯖꯒꯦ ꯑꯃꯨꯛꯀꯁꯨ ꯅꯤꯡꯁꯤꯡꯕꯤꯕ ꯌꯥꯝ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯖꯩ ꯃꯤꯆꯝ ꯄ꯭ꯔꯖꯥꯅ ꯏꯍꯥꯟꯕꯗ ꯊꯝꯕꯤꯗꯣꯏꯁꯦ ꯑꯩꯒꯤ ꯔꯤꯀ꯭ꯋꯦꯁꯅꯤ ꯏꯁ ꯑꯦ ꯄꯔꯁꯅꯦꯜ ꯔꯤꯀ꯭ꯋꯦꯁ ꯃꯌꯥꯝꯗ ꯑꯩ ꯃꯩꯇꯩꯂꯣꯟꯗꯁꯨ ꯍꯥꯏꯖꯒꯦ ꯏꯪꯂꯤꯁꯇꯁꯨ ꯍꯥꯏꯖꯒꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯁꯤ ꯑꯩ ꯈꯪꯖꯅꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯣꯕ ꯚꯥꯏꯑꯣꯂꯦꯟꯁꯁꯦ ꯃꯁꯤ ꯅꯝꯕꯔ 1 ꯃꯁꯤ ꯇꯣꯛꯄꯤꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯌꯧ ꯍꯥꯏꯕ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦꯀꯣ ꯃꯌꯥꯝ ꯄꯨꯟꯁꯤꯜꯂꯒ ꯀꯅꯥꯅ ꯆꯨꯝꯃꯤ ꯀꯅꯥ ꯂꯥꯜꯂꯤ ꯅꯠꯇꯕ ꯄꯨꯂꯞ ꯄꯨꯟꯁꯤꯜꯂꯒ ꯍꯦꯛꯇ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯌꯥꯝꯅ ꯆꯨꯝꯃꯕꯒꯤ ꯃꯑꯣꯡꯗ ꯈꯨꯠ ꯊꯥꯕ ꯈꯣꯠꯄ ꯇꯧꯕꯁꯦ ꯃꯁꯤꯗꯤ ꯁꯨꯡꯆꯨꯝ ꯆꯨꯝꯃꯣꯏꯅ ꯊꯝꯖꯒꯦ ꯏꯪꯂꯤꯁꯇ ꯑꯩ ꯑꯃꯨꯛ ꯍꯥꯏꯖꯔꯤꯁꯤꯅꯤ please stop mob violence. There is no truth, there is no morality, there is no dignity in mob violence. ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯌꯣ ꯇꯧꯕꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯌꯣꯝ ꯃꯌꯥꯝ ꯄꯨꯟꯁꯤꯜꯂꯒ ꯍꯦꯛ ꯇꯧꯕꯁꯦ ꯃꯁꯤꯃꯗꯗꯤ ꯇꯣꯛꯄꯤꯅꯕꯅ ꯑꯩ ꯃꯌꯥꯝꯗ ꯑꯩ ꯊꯝꯖꯒꯦ ꯃꯁꯤꯒꯤꯁꯤꯅꯁꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛꯀꯤ ꯊꯣꯛꯏꯕ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤꯒꯤ ꯌꯥꯝꯅ ꯑꯆꯧꯕ ꯔꯨꯠ ꯀꯣꯁ ꯑꯃ ꯑꯣꯏꯕ꯭ꯔꯥꯅꯁꯨ ꯈꯟꯖꯩ ꯑꯩ ꯃꯩꯇꯩꯒꯤ ꯋꯥꯗ ꯅꯠꯇꯦꯀꯣ everywhere ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ all society ꯃꯔꯛꯁꯤꯗ ꯃꯩ ꯊꯥꯔꯛꯏꯕ ꯑꯗꯒꯤ ꯑꯃꯨꯛ ꯑꯁꯤ ꯑꯅꯥ ꯊꯣꯛꯏꯕ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤ mob violence-ꯒꯤ ꯌꯥꯝꯅ ꯆꯥꯎꯕ ꯀꯩꯅꯣ ꯑꯃꯗꯤ ꯂꯩ ꯃꯗꯨꯒꯤꯗꯨꯃ ꯃꯁꯤꯒꯤꯁꯤꯃ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯌꯥꯔꯤꯉꯩ ꯅꯝꯕꯔ 1ꯗ ꯇꯧꯕꯤꯗꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯗꯣꯛꯇꯔꯗ ꯍꯥꯏꯔꯒꯅ do no harm ꯑꯅ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯑꯅꯥꯕꯁꯤ ꯀꯟꯕ ꯉꯝꯗ꯭ꯔꯒꯗꯤ do not harm ꯑꯅ ꯍꯥꯏꯕ ꯑꯃ ꯂꯩꯌꯦꯕꯀꯣ ꯑꯗꯨꯅ do not harm ꯑꯁꯤ ꯃꯁꯤꯃ ꯑꯩ ꯌꯥꯝ ꯊꯝꯖꯒꯦ ꯅꯝꯕꯔ 2ꯗ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯃꯃꯥꯡꯗ ꯍꯥꯏꯖꯔꯤꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ordinary acts of bravery yam thawna phadana akhoi hekta superman gi mong nataba akhoi isa tawbu yaba singje ngasai gi akhoi huzik ujabada thabak mayam chenbiri ko mayam am chenbiri ba adubu aigi personal opinion ni ko masi lalam masu yai adu aina ujabagi makanadi ayambadi indifferent oye akhoi yengaga leibasi amon oye yengbada natana yengaroi haibabu mayam leiri akhoi citizen maraksida achuk chawba lanjaw ma lakba achuk chawna akhoi gi mayam se effect tawrabani mi 60000 hen displaced tawro leirabane mayum ma kai leitrabane ba yengbiyu akhoi gi chuchampura yumji pura temtharaga akhoi gi kai haita mayam di football ground ongrabane masibokta yengdana leiba ngamba mi mayam ma leiri akhoi marakta masigi akhoi gi yengaga leiba natraga yengingdabagi mong ma leiba se masi akhoi ordinary of bravery habadi aina kai to yage habama to ma changbrang khanjai ko maduna suneba akhoi gi yanamba kese first month 2 months le thamani seisa akhoi gi media mayam ni yengba kanda akhoi simu phattaba jati leitrabra na uramise this information mayam ama labaneba adubu akhoi gi ayamba mayam si yengaga hoi thwai badi nungai nate tumus tuminaroi ko adubu activism lokhatte activism macha lokhala magadi maduda tholai basing masi lali masi di chummi masi lali habasi tawramagadi akhoi asuk lam akhoi image thibase thiramurai khanjay masida in haijaraga nungoi pairaga mi khapu habanatiko achumba ji haibiu haibane
aran badu lale haibiu haibane yeng kan da masagi kano si media da khoi khangbi re ko khoi na wai ra bane media gi mi sing sibu paisa lo ro ba la mo haina ra bane asu transformation je chaw aduna akhoi mayam akhoi gi phone pai bi ri ba akhoi gi kano se social media da hangbi ri ba mayam se kano nati ko khoi kuki bu chai biu haibane te ko aseng ba haibiu isamoksu khoi gi kano se da khoi ju ya haiwa hai to boy khoi gi twitter da gi facebook ta kai da khoi ju khara adum kano activism ji yaw na ba gi to da khoi ju ka yaw jarui ba ko ada khoi na mayam da hangmuri kwan kai kai hayo ha ba kan da aina haise ba si truth and honesty facts and figures e haibiu ha ba mayam si da ngasai gi achuma propaganda to biganu this is akoina peace porok haraga di entraga solution porok haraga di propaganda to biganu facts and figures on lines of humanity to be have ne yana ba khoi twitter gi space ai wangang jeri maduda ina thamjabasi truth and reconciliation south africa gi model je ngasai gi makhoi je hatna ba khotna ba to kan da kamaina to gi ha wanda mi amaga lepna raga ngasai asing haina ba ne aseng ba aina noigi smart tauki sidagi mi sigi je aduga forgive tawna chatna bane adu aseng ba dingang na ba oidaba ngana ba na tab adumain tawdana akhoi gi citizen mayam sina akhoi gi bujiki khoi sen bu len khaina ri ko sen khaina ba khotna ba mayam tawri tawraga su masagi akhoina disinformation lei ba adu natraga aseng ba se akhoi mayam si kana tawi ba akhoi activism se macha tawi ba masi tawragadi yamna phagani khali ai hujiki manipur gi da achoba ama lai base masigi acts of bravery khoi activism se walak pine khanjei khoi gi ngasi gi lan si natana ai yamna keno example da pizza ke ko aina angang oringai da khongban si lan ba kan da ai chomang amam de haujikti khongban si phut ama phadre adu bu isana di ui ba masi la le habase adubu masigi lale khangna aiju wangang da dum chatkhib adubu akhoi mayamna activism macha moin masidi chumdin he hairamagadi khongban je phajana leiram gani akhoi handaki dengue gi tawriba wanariba malaria gi tawnari wanariba sip tawromoye adubu ngasagi activism macha ji sum ta hogdabana khongban duna kano kin example gi waniko sum torpadana akhoi hujik manipurda akhoi kano si ching khuding makta kano u hauda base akhoi khanga bane mana adu khoi tumin lai gi madu da natna sagi akhoi na immigration issue ji lai khanga bane adu rega su aingon da personally shokti hadana akhoi kem ta tawrude mathang sum yeng makan da ko aina khanjabadi indifference irresponsibility ko yam chawna khoi heta kan tawgi wanate mayam mathang lakpagi madugi cumulative effect na ngasi akhoi ngasi thalak pane adu masi sina makeup thokpu oirasi mayam na jo haire halaki zaki khoi maitei sing se makeup thoena maitei gi wante everyone khoi makeup thoasi akhoi gi dai da leiriba civic responsibility se akhoi tawminaraga aseng bana achum bana awoi bana akhoi gi solution je pura pu oimina ji na thamjage tamo makha tarapka tamo loya dang jagi tamo ang saina trust deficit ki matanga tamo na fazana explain to bigre khoi ngasi gi topic sisu cry for peace reply with gunshot hai bane tamo na jo heavy gre khoi gi ching dagi mun mai kapa ba tampak ta dum coming operation to re bane ngarang mak tu kapung matam da khoi gi security sing na kasu to de nongal laga hoina sangui hai bane ko swagi matang sida tamo gi ebe mot khoi gi chingdagi nomai kapa gadi khoi je hujik tampak te le mi je tumina dum laisan gadra natraga khoi saka da hai tare khoi lengak ta thajaba thamgadra lengak na local iba moju santi urakna ba thorang khongthang mayam local iba mathang makhoi da khoina matam pi ba daga taribra saka je khoina hena thajaba hai tare ba hena thajaba thamba daga taribra adum saka da trust thamba je khoi as a common citizen amoina misam amoina nomai kaphan ba je dum yan gadori hai matang tamu pasan explain to biro government na su control to bungam tre hai tar am sing na huski le state government na kuki militant sing na tori ba tabu ta sing na control to bungam tre control to bungam de ba duna maram orga
Central Force मैम मतेंग पांबियो कोरकांदे Central Force मैम ने deploy तोरी ने Central Force मैम जिन मोई मोई मथौ दो तो मोता State Government ngang bu वार्ता तरे वो अइंग से ममांग तो थमजे के State Government ना बस सर्विस होने ना बा कांगपोपी द थाई चुराचांदपुर द थाई फगोक्साउ इखाई द असम राइफल्स ने बैरिकेड मैम फजले थमकर संग भी यारो है असम फन नतना BSF CRPF मैम लेरिबा अतई सिक्योरिटी फोर्स अको सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्स मैम जी बस तुबु nga kanda शांति की पौकेन पुरो kanda कुकी की चिनाउ सी जो बस सोंगा लापिरो इफान की चंग जहरी ने करी असम फर्ज मधु थलग थमीदो करी इंटेंशन नो हाइबे क्वेश्चन तो नीदा हम बथम जरी दे लाइक दैट अदमाई तोदना कला तुंग बिदेसु मो असम फर्ज न थल थमे करी इंटेंशन नो हाइबे नीदा स्टेट गवर्नमेंट दी मसाजी पीस लागना दब होने Manipur की मियाम ने जो पीस पामे आहान बद तोरबुंग लम जाओगी तोरबुंग बंगला की ये मियाम था कि बा इकोगी था कि बा करी की था कि बा सुगनोगी शेरोगी लेरिबा इनफाल ईस्ट वेस्ट लेरिबा कुकी की खुल सिंग ताइने ताइने मफम सिंग पाक तक न मई थाग्रबने हरिबा अदु मतम दुदि सावबनी न मिते सिंग सावबनी ओनसिन नरगा मदु ngakhong na bu honor bu wani hauti मिते सिंग तुमिन लेरे है शांति पामे लेरिबा ट्रस्ट डिफिसिट मैम दु अमोन मांगहलगा हानगी मौसागी नुसीनबगी मरीदो पोरंगना बु होनबदा ngasi मकुकी नुपी अम फारगसु अराबाई तेंगोल न कुकी न ख्वाइदे किरिबा अराबाई तेंगोल सिना फारकांदा पुलिस ते सिनरी ने अफब मरीदो पोरंगना नबुदमता होनरी ने अदुगा हजिक हाना पगांगांबगी वानी कनागुंबा हजिते पॉलिटिकली advantage longna busule state government hin tawri ba thabak sida state government gi tawri si masa gi madu gi against propaganda tawner bu hone ba like that cookie chu adune ba cookie na propaganda aran ba propaganda mayam tawbu de United Nations ta chalaga cookie gi representative sina mitei sina akhoi bu otpire akhoi gi search mai thabire adu tawbire ada tawbire na wrong propaganda mayam ma tawbudu खुराइजम अथौबना चलकांदा मदुगी क्लैरिफिकेशन में पीगी वारी जुले इवन से पीबा नुपी मसादुना असागी ओलिव कलोगी यूनाइटेड नेशंस की द चलकांदा nganguरिबा प्रोटेस्ट तौरिबा स्ट्राइक तौरिबा मयामदु कुकीसिंग तौरिबा मयामदु उल्लकांदा अदुगा असिगी एनवायरनमेंट से कन्नेने में तो लोइनमक अखोई मांगली ताइजि मजु कल्लो Prime Minister Narendra Modi ने मणिपुर की मतंग द वाम तंगांग सिंगान बि वाइबगी प्रोटेस्ट मैम तौर हैबा अदुना यूनाइटेड नेशंस सोंग न मोइना कुकी सिंग न तौर इ पोते मिटे सिंग सेंदो पंगाक्तनि कुकी सिंग सी तौर ने मिटे सिंग हान होरुबदि लेते मसी करिगी होद्रि न हकंद लेरमीबा ट्रस्ट डिफिसिट तो अदु लेहंदनबा हानगी नुसिनबगी मरी कुकी यमदि मिटे सिंगी नुसिनबगी मरी दो सागन बोने बने खाथाई ने येलो पुआरगी हकतगी कुकी जिंगी थादो कुकी ओरो करी ओरो लेरिबा मैम जी नुसिनबगी मरी सागलगा चारो मोरोंना ना नुसि चानने लेमिनर पै फिल्म दो हंजलंगना नबगे तौबु मतमसिदा यखाई थिंगाइबा मैम अमा यावरिसे हौजिक सी हौजिकी मेथाडगी थोलैबा इश्यूसगी मतंगदा पॉलिटिकली खुदुंचाब लौननबा मिसु मैम थोलैनि मैम लोई उनरीबा मैम लोइना म मणिपुरी मियाम लोई खंगेबा गवर्नमेंट से मी लाले हेबो नतबा लोकल लेबा गवर्नमेंट लोकल लेबा कनो दु द प्रोसेस दु द खितंग मतिंग पांबिबगी वाखंदी लेतिबा दस अखोई मीडिया वइना हाइबोनी गवर्नमेंट बु सगतबई वारी जुनति तौरिबा फिवम सिदा खितंग इनिशिएट खितंग तो विरकांदा कमाई तौना अखोसी शांति हंजिलकदगी हाइबी वाखंदो लेत्रिबा राजनीति की खुदोंचाब लौनदना एक ताबा हाइबा यादबा मयाम ngangne रे इसिनेबा अदुना ट्रस्ट डिफिसिट की मतंगसी ट्रस्ट डिफिसिट ति लेरे पा हंजिलकपा यारोय दि कुकी सिंग ना हौजिक तौरिबा थबुसिदा हंजिलकपा यारोय हाइजबनी को मिटै सिंग दि नोंमै कापत्रे ngarang mang मिटै सिंग हले नोंमै कापते अदो तामोय नोंमै कापकसे मसि कमाइन लेफन गबदगी हाइबने क्वेश्चन से नोंमै काफत ब लेफन बदुदी गवर्नमेंट की मखा दे लेरे गवर्नमेंट ngमोय हरगन प्रजा दे सिनेबिरो
प्रजाने जो लौरीना नोई नंगा मोई हरे गदे कोई दे सिन्ने बिरो सेंट्रल फोर्सिंग ना लेबा साम राइफल दगी होरगा कुकी खुंगा इबे मैम दो लोई 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 थोफिरो नोई नोई नरम दे लेरो अखोई मणिपुर कन्ने न बिद मतलब खुंगा को खुंजा अखोई लेरी मणिपुर कन जरगे हाई बने गवर्नमेंट सी गवर्नमेंट जो थबक सी लोखत्री नेबा मरम दी जका यंग लेरेबा कइनो दो अखोई गी लेरिबा सिनाउ सिंग सिदा अखोने खुद थारोगा मिसी मिना थोकने अदुबदि तमना थेमगा शांति हंजलंगनब होनेबना फई हाइबसी गवर्नमेंट की पॉलिसी नेबा गवर्नमेंट की द मी हाटपगी पॉलिसी लेतेबा मी कनबा मियोबगी पुरसी लंथुम पुनमुसे ngak sele thamba human right ki human value दुनेबा यंगाना नतदि गवर्नमेंट ने बुतोगेरी करी ngमदनी लेरिबा फोर्स में हमजो जले काप मतमदा कदाई दगिनो लोइनमु सिननी हाइबा अदु गवर्नमेंट ने तोद्रिसे मसी खामंग बक्त्रे थानी पान सिजले गवर्नमेंट ने तोफम थोप तोरो सेंट्रल गवर्नमेंट सु असगी सुम करी हाइनो योंग तन येन बे टाइप तौरे अदुना सिगुम मैम से तोफिरो अदु ngमोय हारगना मणिपुर मियाम द हाइबिरो मणिपुर की मियाम न खुनगा पु खुंजा सिंगना खुनमी सिंगना मणिपुर ngaगे अदु इमालेबा मणिपुर की दमुक्तदि अखोय थवय थदोकपदा पामु बकेसु लेतिएबा मसिगी खोलावनेबा सोशल मीडिया द लौरेबा अखोय प्रिंट एंड इलेक्ट्रिक मीडिया द मयाम द लौरेबा खुंजाजिंग खोलावजी सीनेबा अदुना ट्रस्ट डिविजन मांगलेनी सोमदगी कापु कम्बो कुकीजिंग नोंमै कापल लेपोय अदु मितै खुद हंदनबो होनबा मितै सिंगना तासलगा सोक्तनबो होनबदुना अमनी अदुगा लुरिदि कुकीसिने नोंमै कापा कांदा भेली एरिया द ऑपरेशन तोबगी थबक सिमदी यम चुमदे अदुगा कुकीसिने नोंमै कापि हाउजिक लोइना खंगनब ले बुंगातनि गनो कुकी कदाइ लेयेजे कुकी खुलाई पेबा कुकी ला लौबसिंग मितै खुलसिंदे अटैक तोरिसिंग कदाइ लेयेजे लोइ खंगेबा उरिबा मफमसिंदो खुंजासिंगना उरिबा मफमसिंदुदा सेंट्रल फोर्स ऑफ द स्टेट फोर्स संगलकांदा नोइ साइड लेबिया रोइ चथु हाइना से खुथोंनबो नत्रगसु सारिबा बंकर मयामसिंदु थुगाइबे मुइ लेयारोइबा बंकर सिंगदि अमते थुगाइदे भेली एरियादना बंकर थुगाइ सिंगी एरियादना बंकर थुगाइदे सिगी एडमिनिस्ट्रेशन सेंट्रल गवर्नमेंट कुकी सिंग सोकपा यारोइ हाइबगी इंटेंशन अम लेबा मालेबा सेंट्रल गवर्नमेंट का कुकी का सस्पेंशन ऑपरेशन तौनरी सेंट्रल गवर्नमेंट कुकी सिंग मखुत खुद थाबा यादि हाइबगी वाखन अम लेबा मालेबा मदुगी वाखलोदुना मरम ओरकांदा स्टेट गवर्नमेंट से कुकी खुद थादबा मालेबा अदु स्टेट गवर्नमेंट अमदी स्टेट गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट की वाखलोदु मणिपुर की मियामना खितंग खल्लकन मणिपुर मियाम खुद थादे अबनिदा खुद थादे शांति पामे अदु शांति थुगारगदी मणिपुर की मियाम से तुमिनेदि पाक लेगदो मानती आई तामो बिस्वजित क्वेश्चन अमतक हंजगे तामो के मोत अखोइने हजिक लेरिबा अखोइगी मणिपुर से परमानेंट पीसफुल एंड हार्मनी ओइना माइतारे तंग मतम सांगना परमानेंट ओइना तंगदु लेताबो ओइनाबा मजे करम एक्शन लखनगदी लेंगा की माइकैदगेजु अदो होइगी सिविल सोसाइटी लेरिबा माइकैसिंगदजु एकेडमिक सिंगी माइकैदजु करम एक्शन लौरगदी परमानेंट ओइबा सॉल्यूशन पीसफुल सिंग लाकनी मधुदी यामना लुबा क्वेश्चन ने मसी आई नंबर 1 दी को यहाँ हमबदा अखोई जी इंडिया इज द लार्जेस्ट डेमोक्रेसी को मागी राइट टू रेस्पॉन्सिबिलिटी टू प्रोटेक्ट अजी लाइरबने R2P से रेस्पॉन्सिबिलिटी प्रोटेक्ट सी मागी बेसिक केनो ने रेस्पॉन्सिबिलिटी ने अदुगा अखोई सिटीजन अमो ओइनसु वी ऑल हैव अ राइट टू लिव नेबा मसीगी सी ngसाइगी लेरिबा स्टेट हाबदि स्टेट आदि मणिपुर स्टेट को स्टेट ऑफ इंडिया को सिगिसिना मसीगी मागी मथौ रेस्पॉन्सिबिलिटी तोबिबा मयाम लोइ हाइनरे मसिदैसिदा अखोइना करिगिनो तौद्रिसे हाइबा मको कापा कांद नोमै कापा कांद येंग लेइसे करिगिनो हाइबा म लेना को अदुना सिगी रेस्पॉन्सिबिलिटी टू प्रोटेक्ट इट तोबिबा तौद्रगदी हिस्ट्री विल जज हुजिपुदी को ngaki amagi karino अखोइना योंग तन योन बा हाइरे को अदुगी अमा उबा याय but history will judge India ko adu kanano to just to do the people who are the authorities of India in 2023 and 2024 so the lack of missing judge down never because history ne always judge ko adu ma leire number 2 da ngasagi sina khogi state ki leire ko khogi government gi
Masidagi muk ngasagi akhoi public sing na kaitu yage have kanda akhoi ngasagi anything lakpa kanda emotional reaction gi natabada akhoi responsible response into tawiba ko akhoi democratic process wadi wagani awa afaba je wadragadi amta phangde ko akhoi metric da fazibsan lakhergadi lakan pam changi matande ta lakpa yade ko adumai tawdana phajana khoina hotnaraga khadi wagani madugi process tawiba aduga akhoi gi uziki leibiriba khulai pairiba numi khudingi akhoi gi kanoda lawusingu tawjoriba mayamda numai kapsaliba mayamda haijage history will judge them as well mo you just tawni ba hujik pudi nga ki ko numai paibagi kanogi magi untouchable wakhan ama leiba yai ba mangon protection gi ama promise le ramba yai pasha paibagi mayam le ramba madugi impact mayam le ramba geopolitics ki mayam ama but history will judge kayanda choi tholakani ba kari na chumno kari na lan ba no haibase haibabu hoji khoi poppy plantation ji chahi tara manga mang to khrabane ba adu hojikti malem sinba thungna loin khangnara bane laibak thibadi meghalaya di yengbiyu akhoi gi kanosi cookie jingi oragadi bara upiraktra bane ba it's very very sad kaimta lanjada ba mi singdo bara phang oidune madu da natna ngasagi st gi matang da su kano tawktra bane ba akhoi gi kai gawi il meghalaya di atima pani mina lam leidana ba hadana especially moina high regime mi jo sing leidana ba gi mo mongda moi legislation tawram ne ba so repercussions ja ate lak pa hor abne adagi mayam sina yam laibak thibada nungaitaba ngasagi akhoi gi hukini bu hairagadi drug la lom bra ba hangnabagi ma ama labane si aseng badi aina khangjariba imanaba aigi kuki imanaba imanabi imung khangnaribi singdo moi drug la lon deba makhoi asengba chumba civilian ngatane ba adubu leiriba kenosina makhoi image ama laabane akhoi na maitai da ihana mada thamani da akhoi je hek phatamam da hoji makhoi da madug image ama laabane al kana lali no haiba kanda politics story ba divisive politics story ba manufactured hatred story ba mayam sina tawgi force laabane aduna mayam ji khminaraga asengba achumba aduga ngaki oidaba ngangjanba khosanbase masigi je soidana loi tholakani tholai masi khangbiraga amukta sorsana hongdokpiraga akhoi tawrise asengba tawsi habajima amukta khanabiyo na I thamjage akhoi ITLF oibra kotu bo oigera kana oijisna ko I request ni suggestion yam phajana request tawjage history will judge masida asengba tawhobuna akhoi gi society ji afaba oihoni nei thamjage thank you tamo history will just haibani no matra no modi soidana kadai dagi kamdong no erapono haibado soidana kankani india da mina cherakani habibani tamon habije taw matam jo seltre aroi boina question am tang hangjage yam tero tinam khombiro khoi tamo sing mayam hangnari je manipur je karam kanda santi lakani karam kanda nomai kap lepkani haibagi matang hi tamo ge bamot yam sang da bidot samlom thambiram aroi boina ai ga sai dagi haigero adu haigero akhoi Manipur Santi Lakpasi Nomai Kaipa Lepakan Santi Lakwin. Cookie Jing the Nomai Kapangidiko Santi Suyo. How you cookie Nomai Kapapachulate, Mitegi Kulngapa Kunjasing Cookie in a Panam the Nomai Kapaju Handi. A step for Nasu, portion sing Nazu, Hanganuhai, central portion Nasu Hanganuhai, at cookies in the Nomai Kapsula again a central portion, step portion. Yeng agale nomai marakta kanana ningai tumaga sak sargale bangam dino aduna santi yebisi nomai makhunta drakan laktu ne nomai makhunji nukti gi sum tal kanda mitei khunji onsen na kapsal kanda santi kamai phangni aduna santi la hange hergadi state force mathau tobiro central force da deploy torgale riba manipur da deploy torgale riba thousands of moi security forces inje moi mathau torga lebiro singdana sasanama tampaktana sasanama madugi sasan khutau duma tofiro singde su phajana sasan tobio ngarang na handa kang pupidagi lakum matamde medical gi equipment falang ni phumuki ama mitegi ne mai thadokre ngasi chief minister na hai adugumba
medical ki equipment mai tharaga manghaliba cookie singdo lem tharoi hai ai hajari sibo boko aduna madugi thabak ko action do ne ba action do di mi halu phu hai binate ko nongmai kapsalai ba law gi wang mada Indian constitution gi wang mada demand tori ba pot singdo Indian constitution ke against the demand tori singdo yadi hai bum khang na pai ba cookie MLA minister sing bo disqualify to ge na BJP party na party ki manungi woina su party ki leiri be MLA taret cookie MLA tara digim de MLA taret BJP ne BJP party ne kari action laure then Manipur ke assembly na Manipur assembly da aron bangak pa mdi thabak pai be ki wachak lograba adugum kambu juna punamak constitution sana launch punamak thugra kar da separate administration phone ne demand tar matam da assembly ki speaker na kari action logde privilege committee ne meeting kore privilege committee ki chairman meeting kore so coach notice tare pokhumfi de meeting tore privilege committee de yor be MLA sing do amta lagte kari lo no haibedo adai du de enable ai aduna shanti ye shanti thamgada ba shanti porokada ba shanti gi demakta thorang togada ba aina phamne leira kanda kadai de shanti no asode no mai kamna regadi ai police station security force kada no mai kapu chalo tim mama adu no mai ka ban kanda adai do no mai kapu do ni shanti porti ne mi humdagi sola leptana no mai maru maya mama cookie jinde supply to kapse leiba do madu hana thingba pai kana supply to we Tunis motor kaya na moina kapay ba 51 81 akoy bu khang de sum khabar le ram ni na hairak bu khang bu gi wane 81 sina kari no 51 sina khang kari no khangam de ba akoy se khang 81 kana na cookie la bu ni supply to we 51 kana karam bu kangbu na cookie la bu ni supply to we naran sanagi da IRB ki kambu do onjela kam na matam da IRB ki kem de moina kapai 51 81 ki bom mayam do aru bi IRB kem na sanai ki do thupchal lage lesna bu honera ma bane ba sigum gi tangkak sigum gi pibam si yoru bhog state government and central government terminally the yar we have da state government locally ba amna politically locally ba through political dialogue shanti puslang na ba purong na bu honeri judi yam pai but yamne lam hen to hen ba kambu jing free hen tha le ga di shanti ke dai de la kane shanti le roi shanti lehen ge hare ga di ko action to de reaction am de ka le reaction do yam de ka le reaction do to dringi di shanti le roi ne smai thom je action to you have ne ko makha tara puta tamu bisose ten lak mai tram sang da vida manaba question da ko how long will we cry for peace kayam kuina khoi je shanti gi dam to kholau lau gi da ge asom nakan gi din nong mai kap leptri sai matang je tamogi aroi ba yam ten modam he akhoi gi di shanti di laug da ba de shanti yaug dra ga di akhoi dum sa gi dark age haina ta re ko akhoi gi chakhop pa yaug da ba society ma da sum handra pi phim lak pani na peace is the only solution ai wa khan de ko masi ju peace is the only solution and we need to keep pushing for peace ai wa khan dum push to dum chang e peace karam kan la kani 하르가디 세이테레 군탁버시 세이제니 파레코 호직시 세이테레 군탁버 토키네바 임팔기 아고 임팔아지 마니푸르기 밸리스 데이스 다마다 마이테이 미 싱망아 판 레이 폰트레바 아두부 호직티 물라크 쿠키나가 클라스타 am kana tawkibadu ai imam ai sam ninjengje ai imanaba masenje kukiga nagaga se hana pubo chanminirmse 동안 단하기 ninjengje adubu hujik tim punjal e ko smain tawdana akhoi gi si soidana peace lakani karigino haba adugi matam da leirami ba information technology ji war panina mayam da information ji lak pasi da tamna change adubu hujik ti ngasai moirang da irang thokpado khutak ta ubu ngame ko aduna information ji matang lak panina akhoi consciousness ta akhoi ji kind of introspection akhoi na khanjaba khotsabuji amna kanna hele an khanjai aduna masigi irang sina chei kun tho kai chei kun mamang tho magadi khara hen chang changada baji hojik thokpajina lairiba information technology gi matang sina oibana
khara hena thuna peace lakani ni khanjai karam kanda lakani haibadi ngamjade madu India government da lei 24 hours da absence of violence ngamani adudagi reconciliation toro matungda justice lakanda peace laktuine adu absence of violence ne ba khoina mayam khoina peace haina re hobagi first phase of peace se khogi absence of violence ne absence of violence di India government na hojiki leiriba 60 to 70,000 military and paramilitary forces akhogi yam thauna leiraba India gi keno jawan India gi Assam rifle India gi keno mayam se masi jaisi da power se phajana piragadi within 24 hours the absence of violence lakani violence halaitra matungda di akhoina path towards akhogi peace in the process of reconciliation justice truth mayam je laaganda dum lakani khanje से शांति जे सुंसोई सोइना लाकनी अखोई होजेक शांति खुलाउ जे लाउ मतमनी ngara ngara mukten su khoi manipur ki chief minister na haigre manipur da shanti tangdu leita ba soidana lakani hojik district leiriba district ani da kitang di hale matam kitang sangjara ka su nong manata nong madi shanti soi soidana lakani haiba wafmen thamjaraga tamo ani bu tamo loya amasung tamo busaji po khoi studio lakpiraga khoi ngasi ki notice debate yawi bi makta hanna thangat pa phungdok sari and loina na yengbiri ba mipum khudi maksu kaina bagi yathang ni jari thank you so much good night